ko je igrao igrice sa Rusima, pakao mu neće teško pasti, jer ne kaže džabe, osnovni primer komparacije prideva lud, luđi Rus. Ovi ljudi u suštini nemaju granicu, ali imaju tipa kao početnu tačku, a i s obzirom na to da žive na tečnom krompiru i šta su sve preživjeli, nije ni čudo. Video bi vas da vam je stalno hladno i da vas Srbi stalno zovu da im pomognete. Pa kao. E sad, koliko su ludi online, to možete da vidite ako igrate Dotu, tipa ili LoL i tako dalje, ili bilo koju igricu u kojoj im je dozvoljena da igraju, a da moraju da igraju sa vama u ekipi. Mada i protiv vas, realno. Odmah ide ono, suka bljat, majmuška tvoja, pa jehala na huj, slične stvari, ono, bukvalno od samog početka, ono, kao da zapišavaju teritoriju. To što igraju mrtvi, izdrogirani, ucirkani, to da ne pričam. E sad, zamislite da se pomešaju online i offline Rus, ono, koliko to može da bude intergalaktičko sranje, mada fazon i prelazi to intergalaktičko i više od toga, pa još malo preko. Reč je naravno o situaciji sa streamerom u Rusiji po imenu Kiril Konstantinović Malofejev ili ti Likrit. On inače bio uspešan u streamovanju kao što sam i ja bio, zato sam ovdje gde sam sad. Toga naravno nije sprečilo da tuži Twitch ruskim vlastima koji sada mora da mu isplati toliko novca da svi ćaci iz Zoološkog vrta u BG-u zajedno ne bi mogli da pročitaju cifru. Ovaj streamer je inače zabranjen bio na Twitchu 2022. godine, ali ne zato što je tipa, ne znam, ono, izvodio kitu na streamu ili tako nešto, ono, standardne ruske stvari, kapirate, nego zato što je samo Rus, to je to. Njemu to naravno nije bilo pravo i on ode, brate, kod Ćalata i kaže, alo, šta je ovo, brate, ne mogu prozivam više ljude bez razloga i da to svi vide, ono, rešavaj, brate. Ćale, koji inače ima milione u Rusiji i tako dalje, kaže ono, okej, brate, idemo na sud, najbolji advokati, sve najbolje ludnica, dižemo Rusiju na noge da odbranimo čast, ponos i sva ona sranja koju advokati pominju kad nemaju nikakav slučaj. Twitch naravno bude u fazonu, ne može, brate, nećemo dozvolimo da nas tužite, ono, vi ste teroristi i ceo sve to kaže, mi samo pratimo šta je preporuka. Preporuka inače bila da ne mogu da ih monetizuju više, da ne mogu da im isplaćuju pare, moraju ih demonetizuju, a neki su samo odlučili da banuju u jednom trenutku i to je to. Ovi kažu, okej, nisu morali da pitaju dva put, jer čim su prvi put ponovili tužbu, ruski sud je to pogurao jer su ludi ko noga. E sad, pre nego što krenemo u detalje, samo da objasnim da u Rusiji postoji određeni način rešavanja sporova sa firmama koje ili duguju pare ili su uvredile nekoga pa treba ne isplate neku cifru i tako dalje. Pa tako ako vas klepe po ušima za recimo 1000 rubalja i kažu imaš neograničeno vremena da platiš, veruj mi, brate, plati odmah, ono, juče. U fazonu, bolje da duguješ zelenašu koji živi odmah pored tebe nego državi. Jer što duže ne platiš, više si ga najbo. Sve ove presude koje imaju neograničeno vreme imaju i sitna slova otprilike kao u banci kad hoćeš da digneš kredit na varijabilnu kamatu pa si nagužen proporcionalno trajanju kredita. Pa tako, na primjer, ako vas klepe po ušima za 1000 rubalja, recimo, vi morate da isplatite to u roku od mjesec dana i onda oni kažu, ali nakon toga je neograničeno. E sad, to neograničeno ne znači da samo mogu da vam isplate kako god hoće, nego i koliko moraju da vam isplate ako je neograničeno. Pa tako, na primjer, ako je presuda bila, na primjer, recimo 1000 rubalja i ne platite u roku od mjesec dana, oni kažu, ok, nakon mjesec dana se samo slaže jedno na drugo. Pa tako, svaki dan nakon mjesec dana morate da platite 2, 3, 4, 5, 6 i tako dalje. Ili ima još jedan, a to je nešto slično geometrijskoj progresiji. Ako recimo ne platite mjesec dana i oni kažu, ok, imate beskonačno vremena da uplatite, ali svaki dan ili svake nedelje se ta cifra poduplava, pa morate da uplaćujete sve više i više para. Znači, što više ne platiš, to si ga više najebo. E sad, u pitanju je presuda ruskog suda, u kojoj Twitch ovom nadaleko poznatom streameru, koji se inače takmiči na najvećoj sceni e-sportsa u LoLu i tako dalje, treba da isplati 100.000 rubalja. To je Twitch morao da uradi ukoliko nije hteo da mu vrati nalog. Ali, za svaku nedelju koju mu ne isplati, Twitch mora da duplira tu cenu koju plaća, pa tako nakon nedelju dana ide 200.000, pa 400, pa 800, pa 1.600.000 i tako dalje. Twitch se naravno 2 godine pravio lud u fazonu, sloni mi te papire s ekrana, blokiraju mi hot tub stream. Par godina nakon te presude, a baš ovih dana, dolazimo do cifre od 200 na miliona. Ili što bi na srpskom rekli 200 kvintiliona. Cifra koja nakon broja 200 ima 30 nula. 9 nula više nego što je procenjeno da možda ima maksimum zvezda u celom univerzumu. Ova presuda inače postaje još apsurdnija kad se skapira da je ovaj lik na Twitchu za svo svoje vreme streamovanja zaradio neke bedne pare, a procena je oko $2 Twitch je ovih dana skapirao da je možda vrag odno šalu, pa je za svaki slučaj tužio ovog baticu kontra tužbom na 25 strana. To se sada naravno pregledava, pa ćemo da vidimo da će uspjeti da se izvuku iz govana ili ne. To planiraju da urade tako što će svu težinu ovog problema da poguraju štapom u dvorište države, tipa ono kao kad vam se pas ili mačka ili šta već isjera u dvorište, vas mrze,
koristite pa samo uvatite i prebacite kod komšije preko ograde. To vam je to. Amerika bi trebalo ovih dana da sedne i da vidi šta će s ovim, kako će da iscima Ruse da oprose dug koji je bukvalno nemoguće isplatiti, jer toliko para na svetu ne postoje niti ikada može da ih postoji. Jer, brate, da Twitch pravi $1 milion mesečno i da im isplaćuje sve te pare, znači da ništa ne ostane za njih, morao bi da isplaćuju ovaj dug 547 trilijardi, 945 triliona, 205 bilijardi, 479 biliona, 452 milijarde, 54 miliona, 794.520,5 godina da bi sve ovo isplatili, ako sam ja to dobro izračunao, a verovatno nisam. Pa se vi posle zajebavajte s Rusima. Živi bili.